Pozdrav svi ljudi, ovdje Matkes i ovo je moj drugi klip na kanalu i danas ćemo igrati ovu igricu NBA Live Mobile, AT NBA Live telefon i ja ću da vam objasnim malo što se sve tu radi u igrici i odigrat ćemo malo, pa daj da počnemo. Vidite, imate ovdje gore, sad ću da prevučem ovaj mobilni znak, ovdje, to je stamina, a za svaki ovaj live event vam treba stamina. I od ovih live eventova dobijete neke stvari koje možete staviti u setove. Poslije ću vam objasniti šta su setovi. Imate čak i coinse, imate i level i sve. I sada, znači nisam vam objasnio baš šta su ovi live eventovi. Ovdje ovim live eventovima možete dobijati svakakve stvari, igrače, neke collectibles, to su neke stvari, objasnit ću vam i to posle. Head to head tu možete igrati protiv puno igrača širom sveta. Sezona, ime kaže za sebe. Liga. To je kao neki vaš tim. Ali ne zove se tim nego liga. I tako. Znači ući do našu ligu Serbian Assassins. Moj tim. Znači ovo ljudi možete malo da vidite moj tim. Vidjeli ste moj tim, imate prodavnicu, tu kupite one pekove, bundlesi, to su više pekova u jednom, imate nešto se zove topper, to je najbolji pek u celom bundlu i tu možete dobiti nešto baš dobro. Setovi, tu stavljate te collectiblese. Ima dosta tih collectiblesa, to ću vam posle objasniti. Aukcije, bukvalno možete sa aukcijama kupujete igrače, ništa više. Možete se bidujete na njih, lupam, ako igrač košta 50.000 i vi ga stavili i vi ćete se bidujete 40.000, a on može da vam da ga vi kupite za toliko. Sve items bukvalno prodajete sve stvari, ako hoćete. Evo ovo su vam collectiblesi. Vidite, sve ovo su vam collectiblesi. I sada je počeo playoff, ljudi. Znači, imamo mi ove live eventove od playoffa, setove od playoffa i sve tako. Znači, primjer, da vam objasnim sad ove playoff setove. Ovdje ni ja ne razumijem šta je ovo ljudi što sad kroz ta prelazim, ni ja ne razumijem, pa to ni ja neću prelaziti u to. Imate ove slogane. Slogane stavljate tu u zapad i onda možete dobiti gold zapadnog igrača i onda dobijete istočne slogane i možete dobiti istočnog zapadnog igrača. Šta još imam? Da imate ovaj slogan surplus, tu stavljate slogane koje već imate. I onda možete dobiti bilo kog igrača. Vidite, sad ću početi ovo polufinala i tu stavljate ovo pa dobijete nekog elektronog igrača iz polufinala. Da mogu staviti ovo, ne mogu. I onda samo stavite gol igrača iz svakog tima koji je bio u play-offu iz zapada i dobijete elektronog igrača iz zapada. Ovdje stavite ovako. Znači bukvalno ne moram da pričam, sve vidite. Mogu ovo uraditi, ali neću. Da što ne vredi. Eto vidite ljudi. Zašto ovaj Russell Westbrook ima mastera? Zato što je triple double king. Ima 42 triple double-ova u ovoj sezoni. I zato su mu dali tu super karticu u igrici. Znači evo vidite ljudi, to sve. Znači idemo u live eventove. Da odigramo mi live eventove, da odigramo ovaj shooting drill. S kim ćemo da igramo shooting drill i da vam obavestim. Sad da odemo na aukcije. Da se učita. Imate bronzu, silver, gold i elite. Elite su najbolji igrači. Vidite. To su najbolji igrači. Najmanji rating u igrici, ja mislim da je 50. Ja mislim da je 50, ali ne znam. Da, ovaj Josh
Boštić, kako već, vidite, znači on je najređa kartica u igrici, samo dvoje ima na aukcijama, a najveća rejtovana kartica u igrici je 97, rejtovan, izvinite, a najviše rejtovana kartica u igrici je 97, rejtovan Damian Lillard ili ti ovaj Jerry West, pa vidite, imate ovdje neke programe, to vam je ima lupam Team of the Week, Throwback, Playoff i tako. Izvinite još zbog katovanja, tata mi je užao sobu, htio nešto me pita. Daj mi da nastavimo, znači najveća rejtovana kartica je 97 Damian Lillard. To, joj sam i ubogovalo. Evo ga. I daj mi sada, idemo da odigramo ove live eventove. Idemo ove shooting drill da odigramo. Igramo sa James Hardenom, ja mislim, ovo meni je omiljeno. James Harden. Još 5 sekundi do kraja. James Harden! Za pobedu! Pogađa! Ali se ne važi. Pa jebi ga. Tako je volim kada sam ja komentator, ali neću sad tako. Idemo sada, odmah samo damo koš. Idemo odmah, znači on je levak. Njegov šut je neko baš ono čudan u ovoj igrici. Čudna animacija. Splash. Splash. Samo ulazi, bre. Ćemo ovdje iz ugla. Bum. Da, otvorimo ovaj pack. Ovdje. Storylines. I onda malo odigramo ovo s Kevin Durantom. Što da radim, samo da šutnem. Ok, idemo sada da dolazimo loptu. Dodamo lagan zicer. Šutni. Izvinite. Ajde, bro, uzmi loptu. I daće ga. Evo da ubacimo ovo u slogan surplus. I nemamo za sad ništa ovdje. Nećemo ovo igrati, jer što ne znam, ovo mi nekako nikad nije svidjelo. Ovako kao live event, nikad mi se nije svidjelo. Pa nećemo to igrati. Idemo da igramo head to head. Znači, igrat ćemo protiv ovog 91 defensiva. Evo vidite, moja najbolja postava je 91 defensiv. Znači, meni postavi idu 91 defensiv. Pa onda 87 big man. Pa 86 two way, pa 86 small ball, pa ovaj shooting. Tako mi idu. Ono ko je najbolji. Vidi, meni će da buguje. Sada što je uključen novi screen recorder. Tako svakom bugujem. Bukom svakom buguje ko koristi screen recorder, igra neku igricu, mora ga sad i bugujem. To sam gledao i kod ovih drugih youtubera. Ajde, uzmite laptop, bre. Oni su izbacili za auto. Oni su izbacili laptop, može. Ajde, baci laptop. Westbrook, hoće mi baciti neki alley-oop, ali niko nije ispod koša, pa ne, loš šut, dao sam da bacim alley-oop, ali bio je, ali nikoga nije bilo, pa sam onda šutnuo baš loše. Naš lopta, uzmi tu loptu, bre. Izvinite zbog te dramatične pauze. Već 2 puta za redom koristim istu foru kad tako pauziram s pričanjem i kažem da izvinite zbog dramatične pauze, to već 2 puta za redom koristim. Dobre! Uzeli smo loptu. Ajmo. Da će ti koš? Ne daje ga. Malo bio je kontakta, pa šteta.
To su samo 2 poena, šta je ovo? Moramo se ozbiljiti malo. Ajde, ne. Ubiću se, šta je ovo? Znači, bada sam dao 2 poena i sad je izjednačeno 2-2. Ajmo, ne, uzmi tu loptu. Nemoj da šutneš, joj. Ne znam kako ga dao, ali nema veze. Ajmo, 45 sekundi do kraja. Nema šanse. Bate da ga je dao, pa ja bi pukao odmah. Odmah bi sam... What? Kako ga je dao? Ajmo, idemo sada. Rodni Hood, trojka, otvoren, Simonite ga daj. Idemo. 7-5 za mene, još 27 sekundi do kraja. Ajmo, dobra odbrana. To. Nije uzela loptu. Alo bre, sudija preko pola. Šalim se. U ovoj igrici ne sude toliko. Nemaju sistem za faulove uopšte, bukvalno koliko puta igrač napravi faul, on mu ne svira. To se baš često desi. Ne. Uzmi. To. Ajmo. Durant. Sa trojke. Ne daje ga. 9-7 za mene. Ekstra ljudi. I da ću bukvalno završim klip. Samo sam htio da obavestim kako se ova igrica igra i da ćemo je igrati baš puno na ovom kanalu. I ljudi, kao uvek, nadam se da su uživali i žurije sam.